الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وبوأ لإبراهيم مكانه تكرما منه ومنا، وأمر أن يؤذن في الناس بحجه فلباه المؤمنون حسا ومعنى، وتوارث المخبتون حجه قرنا فقرنا حتى بزغ فجر الإسلام فجعله الله ركنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, umat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mga katawtaymang huran bal hurmat, muna hitukbal na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, in saribu-ribu syukur iban fuji, hakatan ni'mat, yaghun yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala katuniyo, sibuda ni'mat, pamaranan, siha iban afiyah, iban sin siha, iban sin ni'mat pangalta, amuin mapakaisin kita papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga palanggungan ng haagama Islam, yari na kita sumud pabulan pagsasakap-sakap sin mga bariman, magluwas lungsad, hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magnik haji pa Baitullahil Haram, asabab sin gawgot inniyat mamaugbog apartawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala labaydan kan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, haparman si Tuhan, wa'adhin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala, panawag-tawag kaw ya Ibrahim, pabang sa manusia saplag, in magnik haji pa Baitullahil Haram, labay din na panawag-tawag mo, taymaon, simbang sa manusia,
in panaabit sin Allah subhanahu wa ta'ala, bisang pauno na in kabimbangan nila, in kabisihan nila, at kala tiaabit sila simahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, wala nagduwarwa in pangatayan nila manay-mai, sin invitation, den hatuhan Rabbul Alamin, kalna magnik haji pa Baitullahil Haram. Asabab yaon mga palanggungan haaka ma-Islam, yan mga katawtay manghuran tabar iman, kaya anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siha iban afiyah, kaya anugharaan sila sin Allah ta'ala, ni'mat pangalta, ando kailo, wala sila nagduwarwa. Pakayon nila in ni'mat ini, maun pahinang sa lago-lago, pahambok rukun, sin agama Islam, amuna in pagnik haji pa Baitullahil Haram. Habang mayan in kita niyukatan, ummat sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, yanugharaan sin ni'mat, siha iban afiyah, iban pangalta, mapakayta papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na agama Islam, hambok masa, impanguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nagkhutba pa mga sahabatul kiram ridwanullahi alaihim. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbah niya, ayuhan nas, qad farada alaikumul hajj, fahajju. O kamu mga bangsa manusia, sabon naltod piyardo kanyo sin Allah, in magnik haji pa Baitullahil Haram, fahajju, na paghaji kamu. Paghaji kamu lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakaasubo in hambok din ang mga sahabatul kiram, in aghiniya, faqala rajulun, akulla amin ya Rasulullah, uno in pagnik haji, sa kabilang tahon ya Rasulullah, tahon pa tahon, in subay kita maghaji. Fasakata hatta qalaha thalathan. Himundong in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala niya siyambungan, magtuy in pangasubo sin sahaba, sambil kaya balikan niya makatu in pangasubo niya, akulla amin ya Rasulullah, uno, tahon pa tahon kita maghaj ya Rasulullah. Unin sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Ang kanaku wala si mambong, hapanga subusin hangbok usog din kaniyo, banga kuyag to umiyan hoon, tan tutuod mawajib kaniyo, in tahon patahon subay kamu magnik haji pa Baitullahil Haram, wala mastata'tum, na di niyo nakagausan, di niyo nakagausan bang tahon patahon. Asabab yaon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum, pasariyo niya bang unin tinggalan ko kaniyo, bang wala ko di akan kaniyo tinggalin niyo. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Sabab amo yan in sabab ang kan nagmula in mga ummat na kauna rin kaniyo, hasabab sin taod sin pangasubo nila, iban sin panulangin nila ha mga kanabinabihan nila. Wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Diin hindi akan ko kaniyo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Bog-bogi niyo diin-diin niyo na dyan kagaus-gausan niyo. Wa idha nahaytukum an shay'in fada'uh. Apabila kamu langon ko din uno-uno pakarajaan na tinggalin niyo. Hati niya mga palanggungan haagama Islam. In pagnekhaji ini fardu ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga ipon niya makagaos in pamaranan nila iban simpangalta nila. Maka minsan halom sinang katahon. Arapon, bang inhambok mu'min, mabaya siya maghaji tahon patahon, sabab sinaon alta niya, iban makusog yung pamaranan niya, iban pihong niya, inamo intumbas, dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ibadat niya yung pangalta niya, na inyat to tatawa din kanya. Bukun niya to wajib, sumagawa niya to tatawa, voluntarily, din kanya sabab sinsub niya hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So demikian niya, in pag naghaji, hambok ini din ha mga rukun sin agama Islam. Hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري. Nabangon in agama Islam doon halima parkala. Ikaisa niya amo na in magniksaksi hakatunggal si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan tunggal mapatut pagtag-ipunan wayroon sa kutuniya iban sabunnal tudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon niya iban sindaak niya ikarwa niya amunain tumindog sinsamba ayang 5 waktu hikato niya tumunay sin zakat sin pangalta bang makaabot na in nisab niya iban sin haul niya inikaupat niya magpuasa ha bulan Ramadan biya sin hinang sin kita niyo sin bulan 5 bayaon walillahi alhamd habang mayantay maun sin Allah Ta'ala in katan amal ibadat natu inhikalima niya amuna in magnikhaji pa Baitullahil Haram. Asabab yaon mga palangguan ha agama Islam. Hisiyo-siyo din kato taniyo. Kaya ano garaan sin Allah Ta'ala pangalta. Subay niya butukon halong simpangatayan niya in siya magnikhaji pa Baitullahil Haram. Bisan wala pa siya kaya ano garaan pangalta. Subay pakusugon niya in niyat niya in siya biidnillah. Asusungon tahon tumunay sinpiyardo kanya sin Allah Ta'ala magnikhaji pa Baitullahil Haram. Sabab bang makusog in niyatta biidnillah subhanahu wa ta'ala maparagbus tayadto insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pa ka bang aun na alta ta walau pun way bang inniyat mo karna sin Allah bang inniyat mo makusog fa Allah in ikaw mabaya tumunay si magnikhaji pa Baitullahil Haram bisan wayroon alta mo bang kihandak sin Allah subhanahu wa ta'ala makapaghaji ikaw insya Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya tao salih tao bar ibadat fa Allah nag-angan-angan mabaya magnikhaji pa Baitullahil Haram hasabab sin kusog sin niyat niya hakarna sin Allah labay din hatiranan sin mga tao dayahan kaya anugharaan pangalta napi siya din ha mga bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala magnikhaji pa Baitullahil Haram ang kan napakusuhon na to in niyat na to insya Allah subhanahu wa ta'ala madawhat na to iniangan-angan na to sabang mau ka in niyat
magduwarwa in pangatayan, amo paka, bangwayron alta mo, bisan aon in alta mo. Makusugin pamaranan mo, mataodin pa pangusaha mo, sabang mahu ka iniyat, ando ka ilo, muy nasadya siya paliyang lahad, wala niya biyahiyan, kaya tunay impya wajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mig nasadya impangalta din kaniya, wala niya napakay papag-ibadatan fa Allah, hasabab sin mahu ka iniyat niya, bukon makusugin niyat niya. Ingatun tamarayaw mga palangguan ha agama Islam, in pangalta, saridi, mig kay mo in alta mo, ikaw in mig din ha alta mo. Hambok din harwa. Sumasaha na ikaw in mig din ha alta mo, di matong na inajal mo, wala kaw nakapag haji pa Baitullahil Haram, atawakan alta mo iminig din kay mo, naluhi, palayon sin Allah Ta'ala din katutan yung katan, naluhi din ha pag-usaha-usaha nando na bankrupt kayo. Nasayang in ni'mat, yanughara kanya sin Allah, amanat piyag-amanat kanya sin Allah, wala niya napakay, maun pa amuin hinang sa rayaw-rayaw, investment niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga palangwan na agama Islam, pakusugon na to, iniyat na to. Bukon mustahil, hari ikaw makahaji hatahon 2025, insyaallah hatahon 2026, maka naghaji ikaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bukon yan mustahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, bang unoin piagniniyatan mo hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiruhul niya kay mo biidnillah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan ha agama Islam, in pag naghaji pa Baitullahil Haram, ininihambok din ha mga hinang sa laggo-laggo, hinang sa rayaw-rayaw, hikasuok tamon fa Allah subhanahu wa ta'ala. انتنداني حديث كبيت أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم. Long Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naasumo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang uno in hinang sa rayaw-rayaw, hinang labi afdal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. In sa rayaw-rayaw na hinang, amal ibadah, amuna impamaratchaya fa Allah, iban sin padaak niya pa Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naraak kau sin Allah, naraak kau sin Rasulullah, kehagad mo, piaratchaya mo, hinang kasusuban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin sahaba, ubos unoin sumuno ya Rasulullah, qal al-jihadu fi sabilillah. Amunain magjihad, hadaan sin Allah, magparang sabil, hakarna sin Allah, li'a'la'i kalimatillah, supaya umangkat in kalimah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat, sa lagu-lagu in magjihad, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha? Ulmo pa in sumuno ya Rasulullah, قال حج مبرور إن سمنوا أمنا إن حج تتيمعون سن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر mga palangwan na agama Islam. Hikatu nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghaj, hambok din ha mga afdalul a'mal, din ha mga sarayaw-rayaw, hinang fa Allah subhanahu
wa ta'ala. In pag-jihad, in pag-hajj, long mga sila ulama, ya'dilul jihad fi sabilillah. In pag-nikhaji fa Baitullahil Haram, inini umabay siya pag-jihad fa Allah. Mabiya sin mag-jihad fa daan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intandaan niya hi Aisha, asawa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mayta hadith nangasubo siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inagi niya, ya Rasulullah, nara al-jihada afdal amal. Hapangatod na mo in jihad fi sabilillah, inini sarayaw-rayaw na amal ibadat fa Allah. Afala nujahid? Uno, ya Rasulullah, di ka kami magad, in kami kababaihan ini, mag-jihad. Mga kausugan, magad mag-jihad kanila karna sin Allah. Unin sambung kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala la, lakin afdalul jihad hajjum mabrur. Ayaw lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw. Sumagawa. In sarayaw-rayaw na dong na jihad, amunain hajjum mabrur, amunain magnikhaji fa Baitullahil Haram. Allahu Akbar. Long sin Aisha radiyallahu anha, hawakto diungog ko, in sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kako, wala ko tinggalan in pag nikhaji fa Baitullahil Haram. Sabamu yan in afdalul jihad, sarayaw-rayaw na jihad fa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mag-nikhaji pa Baitullahil Haram. In pag-hajj mga palanggungan haagam a Islam, wayron dugaing tungbas bangbukon surga. Hadith kaya baytay Abi Hurairah radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Sabda sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in pag-umrah, maun pahambok umrah, inyan makakifarat sin dusa haot niya. Ay bimana, bangkaw nakapag-umrah, sinamuin bulan 5 bay, ubos, nag-umrah na kaw sa basusungon bulan, haot yadto, makakiparat simpardusahan na hinangsin kita. Wal hajjul mabrur, laysa lahu jaza illa al-jannah. In hajj, pagnanan hajjul mabrur, hajj tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon tungbas niya rugaing malayingkan surha. Allahu Akbar. Siyut magtoy mga palangwan haaga ma Islam. Hadith sahih kaya riwayat Imam Bukhari, iban Imam Muslim, asabab yan in alta piag-amanat kay mo sin Allah, hampit kaw sin pangalta mo yan, sabab amurayan in investment mo hadarat sin Allah, in kiabin mo habangko mo, in kiabin mo biyayan alam sin pamaybay mo, bangkaw mo inapahukom Tuhan, mabaya kaw iban sindi, bukon na yan kay mo. Warith na yan sin asawa mo, iban sin mga anak mo, iban sin mga kampong mo. Araponin kay mo, bang uno in na-spend sin ikaw, hawak to sin kabuhi mo. Then naman, hazakat sin alta mo, hasadak ka mo, hatabarro mo, iban sin pagnikhaji mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ini investment mo hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Angkan na mga palangwan haaga ma Islam, sa utanta, in opportunity ini, inamin fursa, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakusugunta in niyatta, hatahon susungon biidnillah, ha 2026, hadi nakasab kapansin kita ha 2025 ini, sa hasusungon tahon pangayon ta fa Allah subhanahu wa ta'ala,
hawang mayan paluhayon ka to in pagnik haji pa Baitullahil Haram. Sabab in pagnik haji pa Baitullahil Haram, sabab hikapapasin pardusahan katan. Mawiya kau bata-bata, bago piyag anak, hawayron dosa-dosa. Allahu Akbar. Imagine mo, nag-ummol na kau, kaapatan tahon, kaiman tahon, kaanuman tahon, indusa mo piyag bahasa di na mabista. Sa bangkaw tumunay, sinpiardo kay mo sin Allah, magnik haji, hakar na sin Allah, maitong inhaj mo yan, hajjul mabrur, muy ikaw mari pahula mo, mawiya kau yang papiyag anak magbalik sin ina mo. Intanda niya hadith kaya baita Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo in magnik haji hakar na sin Allah. Bukun karna sulban, bukun karna title hajj, bukun karna kabantugan, papagkahisa lillah, karna sin Allah, pangagad hadaakan sin Allah, pamaratsaya fa Allah, pamaugbog haparda akan sin Allah, binin in kabisiha naula, nagluwas-lungsad hakar na sin Allah. Isisim magnik haji hakar na sin Allah, falam yarfuth walam yafsuq. Hawak to yaon siya hapaghajian, nagsabar siya. Bisan unin kakitaan niya dun hayan, di siya mamissara, simbissara luog lama. Di siya maglaka-laka. Di siya bihayan, amin mamissara, sinamin bukon marayaw. Iban sin walam yafsuk. Di siya bihan huminang sin kafasikan. Bisang pa biya diin na inamuin. Sigpit, sin paso, crowded sin tao. Gigipit siya matumari sa siyabalan niya. Di siya mamongmong. Di siya maninggat-ninggat. Di siya manuntok. Di siya tumulak. Di bisan bihayan. Maminasa. Hawak to paghajian. Sabab iyayaran niya in siya wafdullah. In siya guest. Bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyalgaan niya in paghaji niya. Di siya mamissara. Simbissara mangi. Di siya mamungmong. Sa nagsabar siya haun-uno kakitaan niya bihayan. Sababin siya bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangin kaunan niya, lam yarfuth, walam yafsuk, unin reward kanya sin Allah. Raja'aka yawmi waladathu ummuh. Muy siya maripahula niya, mabiya siya yang papagpiag anak magbalik sin ina niya. Allahu Akbar. Hati niya, wayrun dusarusan niya. Wayrun dusarusan niya, iampun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan na mga palangwan haagam Islam, higrab na to, inamin opportunity ini. Magnik haji pa Baitullahil Haram, kalna sin Allah, iban panglaggo habay sin Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan bay, nabangon sin Allah ta'ala diha dunya, amunain Ka'batullah, biyangon sin mga malaika, iban sin, biyago sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, qiblat sin bangsa muslimin nakatiling kal alam, asubabyaon magmuhut-muhut kita, magniyat, mamaugbog sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kasaksian tabang biadiin in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapasandong ta in kahalan sin kita adlaw akhirah. Imagine mo, in mga kausugan, wayron dugaing panamong bangbukon ihram, amunain izar iban sin rida, wayron uno-uno halawm niya. Before siya bihayan sumulog, sinamuin ihram, mamahigo na asya, manglano-lano na asya, ampas siya sumulog, sinamuin ihram, ampas siya magniyat, sinamuin
labbaik Allah hajjan. Asabab yan, ma-imagine mo, in ikaw, hawakto ko mo ipahukom Tuhan, liroon na kau sin imam. Ang pakaw lanu-lanuan, ang pakaw pahamot-hamutan, ang pakaw putusun sin kuku puti. Bihatura, indamikyan niya, hawakto in ikaw, halom sin kusog iban kasay, piyakay mo papagtaatan fa Allah, ikaw mismo in manglano-lano, sin pamaranan mo, ikaw mismo in sumulog sin ihram mo, iban sin paglabbaik mo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Allahu Akbar. Sibu-sibu in kabtangan, sinkatan bangsa muslimin, hakatiling kalay sinamin dunya, sibu-sibu in panamungkatan, wayron dayahan, wayron miskinan, wayron nakula, wayron tindog, sibu-sibu aunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibu-sibu in panamong, sibu-sibu inamuin kabtangan. Asabab yan mga palanggungan na agama Islam, in pagnik haji, pabaytullahil haram, bangta ini kabogbugan na karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron dugaing tungbas niya, bang bukun surga, biidnillah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, anugharaan kita ni sin Allah ta'ala, siha iban afiyah. Anugharaan kita ni sin Allah ta'ala, pangalta, salta, mapakaita, papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa lisailil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله biasin kita nato in kahalan sin magnik haji pa Baitullahil Haram magbaan-baan bihayan labilu ba na doon ha Arafah. Sabamu yan impagnanan al-hajju Arafah. Counted in ikaw hajj, bangkaw makasabo sim yawm Arafah. Bisang pabiadin na imparat sin suah. Siya balan sim mga katawtay manghuran tabar iman. Yaw nagtadarru', yaw nagmunajat, yaw nangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapasandong mo, in ikaw adlaw qiyamah, ha ardul mahsyar, tipunon sin Allah ta'ala ardul mahsyar, hukumon kita hangkataw pahangkataw. Allahu Akbar. Imagine mo mga palangwan ha agama Islam. Hangkan na, in kahalan simbar iman, hawakto magnik haji pa Baitullahil Haram, doon niya ma-prove pag ginawabaran niya in siya mattan bar iman. Yang pa niya kaingatan to in siya bar iman, mattan. Sabab kikita niya in sacrifice. Sintiap-tiap hangkatao pahangkatao. Bukon ginhawa baran niya sadya in tiyatali niya. Sa sambil panaiban niya. Si budak kakilahan niya iban sinti. Concern siya. Concern siya kahalan. Bukon sadya baran niya iniligtas niya. Piagbasa bang magguna na tubig. Bisan niya una in tubig para kay mo ganta iinom mo. Sung mo man, ino mo niatod ko, sintay mang mo, iuhaw, ando atas mo biyahari in tubig mo. Ipahampit ka niya. Kikita mo, intay mangod mo yaon, kaya papasuan. Ando atas mo biyayan. Lapayon, sinkab-kab biyayan, na supaya sa jakugdanan sinhangin. Bukon sa jabaran in tiyatali. So hangkan na bang kau makakinam simpagnik haji, pa Baitullahil Haram, doon mo ma-prove in ikaw bar-iman matan. Doon mo ka na naman in limo sin pag-iman. Amo in piyagyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Inupamahan sin mu'min hapag kasilasa, hapag ulong-iulong i-concern sin ang katao pa ang katao kamathalil jasad. Biasin hambok ginhawa.
idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil humma was sahar. Apabila in part sin baranta ini makananam masakit, si makitin ipon mo, makananam in katan tibusan simbaran mo. Si makitin umo, makananam in katan. Si makitin tiyan mo, makananam in katan ang gaw tabaran mo. So bihadto ralong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in bariman matan bang biya dinin concern niya apagkahin niya manusia. Ang kan na mga palangwan ha agama Islam, ina mo inpiyag niniyatan mo. Hakar na sin Allah, magnikhaji pa baytullahil haram. In alta iusaha mo, titipon-tipon mo bihayan tahon pa tahon ha supaya sadya ka makaabot. In maksud mo makapagnikhaji pa baytullahil haram, tumtuma. Ha supaya di masayang in mga yatto subayta maagad in dua perkala ini. Ikaisa niya, hasupaya matay masin Allah, hasupaya in hajj sa hajjul mabrur, hasupaya maprove ta in kita, muy maripaula ta, mabiya kita yan pa, magkaganak magbalik sin ina, subay marata in dua perkala ini. Ikaisa niya, al-ikhlas wa tarkur riya. Subay ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kalna hipagganap singan al-hajj atau akan hajjah. Atau bukun signature hipagsulban, hipagpis bihayan bukun sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang iniyat mo yan karna sin Allah, mabaya kau iban sindi, madawhat murah, bisan diha dunya, tawagunda kau sin tao hajjah. Kaingatan da sin tao ni kau nakapag-hajj. Sabang bukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat mo sa jariha dunya sa adlaw akhirah. Wayroon tagaran sin kita tumbas sin hajj. Sabab bukon lillah, bukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sa karna sin pagkahimanusia. Ang kanalong sin Tuhan ta Rabbul Alamin, halom sin Quran maha mulyah, suratul Kahf, faman kana yarju Allah, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Isiusin kaunan niya. Hangad hulat hipagbak niya. Intuhan niya Rabbul Alamin. Subay siya mag-ammal ibadah. Lugay niya riha dunya. Hakar na sin Allah. Ibandi siya magsakutuha uno-uno pakarajaan. Ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ini kaisa. Hikarwa niya al-mutaba'atu fi jami'il a'mal. Amuin magad siya in amal ibadat ta ini mutaba'ah li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Magad ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta hadith, khudhu anni manasikakum. Kawaan niyo kako, inamuin kahukum-hukuman sin pag-hajj niyo. So insunto anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sin mo iusaha mo. Titipon-tipon mo, ando, pikaw. Amuin sheikh, kapangandulan. Amuin sheikh, tagapanghati. Kaingatan niya, in kahukum-hukuman sin hajj. Amuin sheikh, gaidon niya kau. Di niya kau pasaran dito a Makkah. Sa tundanon niya kau, hinduan niya kau, uno-uno kidnot ko hibal, iban sin kaptangan, di kau pasaran sin sheikh mo. Sa tabiya, gatos tabiya, bang kita wala, nakapi, sheikh marayaw, nakakadto kita paamoy sheikh, tabiya, ayaw bisang pa siya, puwan taon na naghajj, sa away panghati niya, di niya kaingatan, in karukon-rukunan sin hajj, in wajib sin hajj, in sunnat sin hajj, unin di manjari, unin manjari. Sa own experience niya pag-hajj, ando kailo pila na sadya. Kataw tay manghuran, magnikhaji, maghinang sin kakahinang wala nakimugdan ha aturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyasaran sin sheikh niya. Yaunin sheikh niya nag-shopping, namasyal, yaon nag-entertain sin kay banansa, yaon kailo.
Jamaah niya din nakapupuan, piyo yung panghati kaya pasaran. Maghinang na sadya sinhinang kagaus-gausan. Kari paraon kaibanan mga masyayikh. Concern ha kaibanan mag-hajj. Asubuhon bang hao na yung sheikh niya. Di ko kay ngatan niya tulong na miyat tubihan. Kari kau agad kau kako. Gaidon na siya. Paagaron na siya bisang pabukon jamaah niya. Ang kan na mga katotemang uran na agama Islam. Ando pi ikaw sinamuin. Sheikh kapangandulan. Aun panghati niya. Hakahukum-hukuman sin hajj. Haaturan sin pag-hajj. Supaya di masayang in alta titipon mo pila tahon niya tuwa supaya kau makapag-nek haji pa Baitullahil Haram sa kalidit tuman wala mo na hinang in mapatut hinangon sa in kamatauran waktu hapag lunsulan hapag shoppingan hapag pasyal-pasyalan sadya arapo na mo in waktu amin ganta pagluwas lungsaran madto kya pasaran kailo bangman kita niyo parihalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bihat to kahantang mga palangwan ha agama Islam. So then hadua parkala ayat ikhlas fa Allah iban kumugdan ha aturan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in panghajj mo insyaallah subhanahu wa ta'ala tarbilang in haji mo yan hajjul mabrur haji tataymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga katotemang uran bal hormat anugaraan kita ni sin Allah ta'ala ka ikhlas sinkatan amal ibadat na to. Iban habang mayan, kapaguguton na to, impamaugbog hasunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakatan ibadat na to. Bidnillah subhanahu wa ta'ala ibadallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.